Maloa fua I lau maua, li ele lofa maleanga le leo le tua, ua tātou toi wheilo I foi, e lunga o peau mga ngalo le ea, mai se le wha awa wina o le tautua ma le awa unanga, la wala ata o le kumana TV wha. Patalo wha tuai le mai mo mai al puleanga sa moa pia, mai maunga te tele se iau I maunga iti. Wha wheilo I atu le tātou watunu I ona tūlanga wha alupea, ia, ai mai se foi o le wha tālofa I na I tātou matua tausi la fua mai maunga, tama matina ma tua fatal fatu ya fa felo ya tu wo ma pa anga tatu por kalambe lei e tu por fatu tua o tau longo e lona fa po ponga ile lei va yaso ya o le fo mo le ava no le fionga patele palta sala leota fa pe fo ile fionga il faltua ya niva ya mai se le fionga ti akono tu pea antonio tu pea ya wa fa mo le sol mai lo mai mo fatalo fantu I lau fionga pa tele, foi lau fionga faltua, mai se lau fionga al tiakono. Alo, atalo foi, fala mea, ia le, au whainga luenga le TV pumana, foi le sila le, tato puleanga malole sufua malole folau. Alo foi tau atai, malole pali, ua mai atu vai as pisik, vai as asili, Michelle vai aso fo yo le novena sa fa wa mai le fa mana tuino Yesu nga lo fa mana ya ai o lo tato ya I pe le vai tau to tu ya malo fo le nga lue ya tato sa le vali on no fo ai olo ya le tato te ya le vai aso ne ya Michelle o le vai tau to tu ele upule ala o fionga pa tele ele vai aso nei fe mele vai aso le okitava e foi na sa no le wingo le okitava fa mole le so ta ingo le okitava nga ile toitu fa mole la vala o fiong tele be ole ia fa talo fa foi fa nga tatu puleanga ia me se foi ne tatu panga ma le pa ia malu e fie fa tasi mai tatu proclame nevo estofi ma nevo I vai aso se nefa poponga ai ole active pe o aso fa sa uma ia le mai ole sa tu e vai aso tuana o aso fa sa malana e tau no uma ile asalente ne ile aso sa I suanga lofa talo fo ia to mama lona le talton ina ua faali lo ia Yesu ma mai tau tino ai le fatu tua to masina ua fa pe atu Yesu mai lolo lima e ke kankango yo lima yanga ku fauma o vai mo lo itu ole profession of faith to masile fa lo wali ia mo lo watu ai o ma ofa mo taliton e lana le ko foi ku so ole tala angale na ole fatu tu ole ka ko ka abengi le vai tau sanga o ta o ole vai tau sanga o tu por Easter season ya ele la o ta tu fo la we nei e patia fa mamalu pe nefia fast food por limas fuas ya se ia o dia le aso la so fa no le kale si e ta o le Pentecost le afio e ole anga pa ia le personal on tolo le tua lungo lona wainga ia ele au so e pe una fanga na ina ma fo ia me alofa ale tua ala le nga ia fanga na ina ila to le la tato ke anga ia tune ia ile vai to sanga ta wole nei ia amai alo patia ia ona awina tu lolo le kale sia o se Pentecost fo e fa wa nga luenga fa missionale male o nanga fa apostolo ia ale kale sia wa i tu tino uma o le tino fa misterio wa fio mai tono le awina tu ale anga pa ia o fa anga na ia tato lo naso fa na ne ala ta le pe wa kula fa mtalang fo no le vai to sangal ne o le toi tu le tato tu patia ia pe o aso fa so sale mai o le toi tu le vai aso ato fitu valu ia yaso ile vai aso ne tu nai nei la ta o active o aso fa so sa ile patinga o misesa o sakramenta o naso ia se I taunu mai la sante ne ta o le Yesu nga lofa lola ma no fa
Oi fisa unani. Ya after la be. So le usa no pa tele fa ma solo ngole. Ta to mai te mi ani to tu le. Ya sita wo fo na ole. Fa tu la ma fo e male. Ma ta mo fio o tu la ma fo e le kale sia mo na sa ninga. Le uta to fa nga solo mai la le to tu le ne. Ya tato pa e po le fitu e vai aso e sa pa tele o le tato vai aso le toitu e o tato la sia fo i leo le sifuru aso so o tu lo mo le pentecost ia wai pe o le toitu le o tato mata fo i ba vai ia pe o le ua e ato le fitu vai aso po le fast furu le aso taluna toitu le li mai lona pali mo le toitu i le ngana na le tau ba fo mo tilo tu ye le fu sa no pate o le mata mo fie fo ni vai ta o to tu ta to fa nga so lo ya le nga to fo le ta to o mai la sante ne pati batinga fo le fina ngalo lo fo yesu ye pe o mata anga ia le kalesia e te le se fe au la mo ni mai mo ta to ta ka ke sia no mai se ta to kalesia e fa malo si au e pe ta to fa tu e mo fa la Malo fafta. O le sau no ia le feo ngan tua ile. Il fe au le lo. O lo mo moli mai le mai tau. O le fe au le a se vai tau. Ia. Mo moli mai le tu. O le moli maua yo ane le ntato fa longo ia ile sa. Ua mavae aso e valu. To e fio mai leo Yesu. Ua tui tutonu. Ele isauku mai o le fai koa. Le isauku waku kua o le auso. Tui tutonu. A o le koa inga whalabo konga le ngofo mai I le whamakana. O le au fefe ia yutai. Makua pala. Ai anga kau le maua se. Ai fio mai a Yesu tui tutonu. A wakula le upu. Ia o tomu nui. Ma ngava. Ia. O le whao ngā leo ua manino sa fola le au staulanga ma lau whaingaluenga le tua. A o au la o te tuli mata ia upusi. O le aso. Ma le la kako wa ainei. Mo toi tūleri. O ala menga kupu kua ko leri. O le melenga mga o Yesu longa uso. Kauke, o ke muamua kuia ke o kou iu kaya. Le ua kako kilo ngai, ua a maka o nga ka lai le kalesia. Le ana fatu o Yesu. O ke fia whalongolongo ia mo tilo I upusi I o le aso. Ua lahe kalangoa mai la kou, I tua mai o le toitu. Le ua kako, le la amakanga kako, le ua amakanga kako sabari. Ia, ama ila ia ili whaitau ngai tusi o ngā luenga ma le kusi o peke. Li koe fefe peke lue lau. A ua o fot koe ngā lau ngai lama. Bo o ngā mai, ua makanga whaiva vepa. Mai la iei, le meo le le mana vanga lenga manga ma waileri. Ilo na au so. Kupulo manga ko le au so. Ile I koe fefe. Ia, le ala kako wha sol makako kilo lele iei. Ile taunu unga o le ngā tuenga. Le kau fatu o le titi o le lua I kalesia. E le whakuangi kiki ke le whalongo au kau whaaleanga le au sooi. Ile ia au le menge wai se fo na kule kalesia. Ia o mongo mai fo sia kalea. Pe koso aku ngai mea whalongo le wa kau whaaleanga le. Ia le tino le kalesia e kau whakua koe fo isianga ka mai whasimea. Wa o mea ngi le wafa. A o le kalesia mai lava I le lumanga. I le oi fo I le lele. Lona amatanga. Nga maua lo le mga ko. O le au so. Ma wha o loa. Alulo. A ka ko whalongo longo ngai la I upusi uma le e le ngā luenga ma le tala inga ma la unga le apostolo I kau whakunga. Ia lea sango ngipa kele. Ao lo le asoe, fio I foi le ngang pa ia. Ia on fa mga kulo leo mengi wa o ia kia uia. O ke ngau e tuli loa le upusi I langa kala inga leo le ulua ia kalesia le wa maka.
le ua maka fai ya male me ale o le songa mai mau fu o le kaimi faaleanga i fu isi faaleanga ai le alu kanka ye falongolongo po fele menga fio mele ngang pa ia sa ili le musumsunga le ngang pa ia mal fa ku o mele le ngang fio me yesu ya al mele fangi sole oso mai sia oso angisia alu wale punga angisia ngamea fai angisia nga fa poko sia fale ka vale oso au mai umonga ainga fa ko ile si me oso sole le kala le leila ka te fai ka o le mele o te ka ke o mai le tuspa ia tasi le mori mau le tala le lei fa kasi ma me ia langa o ka ko se mai con sango e ele fai au se temi ai la u temi i la tilo le temi ne o fia maka ile le amakanga ole o le ngaluenga mal fa ku ole kalisia fa mai fai le au fefe le au fai va o le au o a maka ia le au so nga ua fa o lo manga va ia mo ko kuleri ile ko ile ingi fa i longa ua fa i longa maka kasi al fa i longa ka ua ka kinga le pio pa ua lo fa i longa o te fa ka o ia kia o lo fa i longa o fa o longa le ngang pa ia nga mai kia o fa i longa le nga ke ola ia to finga fa i nga me foi le ke kilo ia le kalisi ka ko fa lango le fa o longa le ngang pa ia ese le tau ia pe io la ka ikalea i la utilo wa mavainge la le o ke tava alela ka ko fa nga solo aku ia ka ko fa longo le maka i la unga makala inga le fakungo le kiki o le ulua i kalisia o le kaminge le wanga i le kalisia ma fai kongo fonga u ka fa longo le kaminge ma lo va fite mana yo le ya sa no lo fang paten sa mo tiako mana yo le banglian le asante ni ole moringo me fe au il mene tupu ya Thomas wow masalo post ko ngo Thomas pe sai se mari unga ru ya o sa fa for le fio mai eso ko esa ula leri ala o mori mau ele so se o ma ko va ya iso ko ku fa me ki ka ko ele ko wa nga sa ma fa se fa ala vela venga ya le la o le mali la o le tala pe a fa tu se so i fuanga le tatu ile fi mai yesu pe on sa o ga tu lo nga tonu fa pe ya tu tolo fi dem anga fa pe la o se si o ka ko kulo fo ya fa tu se te masalo ka fe le o king yang os ka moto masi para ya nga kulo wa nga para ya nga lo te fa vale lo le ye me fa para ya le o tenia au yesu le ai la ele o king yang sa wa o to masi fa pe ya ti o to ya ti oi lo fi le mu au mai lo li o to no nga la na toma wai tal tonu mai fa tu la nga wai ai mai acha ai siria kun manguia ma amu ia la to wai fa tu ai le ba uso u tonu na le fe au le nei vai aso mal vai temika ku ki fa tu we walk by faith o mato fa tu ta to sabali ai nei meu awa ale ai le fa tu le mato fa tu e no fo ni meu ma o me mai fa tino sa ni nga lotu o le folfolango le upu o le traditions o le scripture rituals o me manga o le fa tu le la pe o ngai mo le mawaile ia le fe au le nei vai te usanga i le asante nei wa e fa tu mai ka kongulanga o vai mai acha ai sili ya tu le manuia o ila to o le momolinga mai o le fe au ru tatoli e se ma le momolinga tato ma le malu o le finanga lo le li ma le fo inga o langa ia fa manianga e wi lava nga vai foi tomo longa le tal tomo ai na fa nga pe le li ia o le tonu nga ska mo ko masia nga li koe fo ilo se me li lo ave a ko longa ola le nga mali maltile intia le tu sabte ma o intia fai mo la tu sulfanga
Ma ia sko ingo to masi na maliu maltile inai intia. Ma lo fa ftai. Pe yo ngo ye lua ile amaka mai ya ile vai a sasili e o mai ngi ya le tu ole o yuta matoma pe yo ngo ye lua ole sa fa kali uma le ile fa pe e o mai yesu ku kali le e fai le melenga manga e kau o se kanga kau le manga mia ai ku la me yesu sa ho ki e le kusa le menga finga lo ile o mal finga lo yesu pe la ile vala le male o ile o yuka ma koma le ka komu le si fa la ka ile si ai le va pe pe lang sa ngo paket ai ang o se ska ka le va pe malo au ko su ma jes ya alanga kali file mu yesu ele fa pe nga o kengi yanga pa wali leo ngalangonga ya ole fui vakasi malima o yana nga kfala kainga ai o ngi kai me koma ya sawe ku mai lo lima nga kal komule le ya mangisi le se bevesi le se file mu pe ole sa o nga le yo meleng foi le ulile Eu Silvio foi ai Silvio mai fa ngale tua me vai malia Silvio e lo tato li nei au so nei tama nei tau le ai e vai ya ai di fa pera na fa na le fa pena na tu fa pitole le bala wino lo na so Silvio le o ka yo o mo kwa Silvio ngoi i tau tupe nga pauambe o lona o langa o kupe la le tau yo name e li mafofo ina fo yute se fala ka inga o Yesu o la amka kia se me o la fasa kauro but it's all part of the story or the history of tangata mo le fa'o tanga o le vanga toa le o talanga o tatou nga fio mai ye la fo la nga ele lo yuta e wa man ko fo inga o fa pe atu Yesu e tanga to na fala inga ngengo mai pekelo ya yo angi so pelele fala ngolango ya Yesu sili fo ye po ya leng fa sili lo ye yo ane so pele pe atu Yesu o le fu fa kasi mali ele umian menga ai ka ko Yesu fa fala lo ai le lo fo yu kai menga fo ko akango mai ai a wi lo tala ngania ko su sengi le tau yo nei me uma ya ole ale uma ai wi ngol fam talanga fa nga Yesu ia tangata vai e fa o mai ai le fe au mal fa tanga ia tatu e fa Thomas pole ale vai o luna ia tangata ana fa nga le ri ia vai la ke le o sa o Thomas ia le la ka ko ke o ko tuli matai le vai o Thomas ai tuli matai le fa tu Thomas lo o le ia mo lo tu le la o karikong a pole ale sa nga mo tu pulanga vai mai tal tonu a wole master salo bo umar kai minga kuai o langa kuai o Thomas sa master salo e de kong le fo nga nga fo ya no nei o lang a pe o ila le asole na mafuai o na ave ato Thomas no ia o langa sa tangata tua ia o tangata fo le la mali e fai tango le vai aso ato ngai le ka kiro kuie o afionga le tua pe fa ka fo le mai o le vai aso tene ile ola fa fo wina ma le fa wo wina nga venga fa apostolo le e fo la tala e va venga misterio me tupu nga venga le uso o le ko ye se pala ai ma se fefe o no fa lo ina lo la to fa to fa mai le i nei tau le mo mo le fe a o le malo le tu ia se a nga lo le malimo lo to tu ya le la ye fo langa a fionga le tu e fa tango le ne va so a ko le manga ye o kia anga kasil a fionga le ko ngi vai asuli i nga venga no o mavaile le toi tu mala sa o le Yesu nga lo lo fa ftai leva e lo le ma tango file fo o sa no i patele a wa nga o mai o tatu tala no ia ila mai fenta o Yesu o tatu di faula ia foi lá e fai lo na mana me fai nga o ia me fai ona fai e fa tau va venga ai pe o nei foi tanga tama mai
Whapapula tau aso, whaasama wani pipili, o le whawhine le na mawana na tamal mai puna toto, ia o i lātou uma whapena, wa o le utatou taitone, ia o Yesu wa o ia o le whaola tanga o le lalolang. I fo ila le awanga pe la o toma le taitone, wana le tangwalo na lima e le ia o yuta fo i o le whalata. Pi o vahenga umana o le whaatino mai Yesu, ia pi o le anganga le na. Ia tau titire leanga o Yesu o ia whaino na mana ma o ia o le whaola o tangata o le lalola ma o le whaola tanga o tātou na le ni tātou soifua ma ola ma tupu ni lalolangi tātou ia ia atu mai whaila tātou langa whaatangata i on tātou tamu whailo lea o tātou e whao fo ni la sanga mani vaenga pela o sauno pātela i o le whaatua tua e tupu e sili atu le tau tala o ngā ruenga i lo le whaatua tangata. Ai tupu fo le whaatua tangata i ana ngā ruenga whai. I e peila o le mori mauli na, tātou mori mauina, Yesu malana whaaratana, mā ngā ruenga, i e mesi o tātou le whiora. I e tātou mauala le moni atu le i o tātou la. Ina i tātou tausia, i o tatalo mea uma whapena le karesi. Ina i a mauat pitanga le o tātou. Malo tātou o li whao. Mani e tātou. Malo whafta. O le asau o e mori ma. Ia. O le mori mawale o sa o ele whai auma ma le whionga le whalitua. O la ufo i lea kilo e lua whai ngā malo. O le whai ngā malo e whau i me la uaku i whafu. E whau i me wa aia maka. Ma le malo ngā sau Yesu. Dala leo le whape ayu kai. O le lako mesia le la sau ma le peru. Ma mo meo o koi ngā pomu ese whako i lalo i lako whiri. O whafonga. A le malo le ngā whio mai le. E whau mai kukongu. Ia vai ei le antau. Lenga e ka ua iuka ma. Mas ko inga o koma. Ka ko umalanga. Lenga pinga sa ua fo il fai au sa ua fo le tu. E ele kai mi ka ko ke iuka ai. Os ko inga iuka waka ai le me vole o porkiki le siengi. Os ko inga o koma. Ia o le winga le o kankuranga o ka ko o tangata. Ai sau le i fau mai longa malo. Fau mai ko kongo kankai. Wa anga fa moi i se poko o kamaia. Ia e o mai ni fai vai. E fai penga a ver ko le fai penga i kai o mai o mai fa kule kalesi. Ai le se. O le malo e fau i fafo e fa lango i me vai ka. A o le malo le sau Yesu. Ko a le kalia ko kong ma fau mai ko kong ma le leinga fa ka oko le leile ala fuor ka ngaka malonga lava fa tutu. Ka ke fiu fai. Ia o le me ale le fai. Ya o ka ko ai ku nge ya. Karusia. Yo mai finau le tala le lei. He wole o kau finau mol kau faleanga ma. O se mea o la o kavo ai o fa wa vali me ia o me ia sa o me ia se o me ia ya. Ai le o finau le tala le lei. Ka ke le al me nga ke fa ko ia uia. O le se senga nga malo. O le malo sau Yesu. O le malo e fau mai ko. Malo nga le ka ko ki mga uia. Nga ka ko o fa lango i me ia vai ka ko maka. Nga kupulo le fa seinga o ka ko. Masa o mai si ko nga filosofia, mai si ko nga malama. A o la sa Yesu manga va mai o ka ko kangaka. Ka ko ka po le ale winga nga sala le ionia onga vai po le a e fa o nga langa le malongo sa o Yesu ele se balo e fa mai ma fa ma me fa ma kusi ma api ma me ke kele le ai fau mai ton ya be ka le ai ile se sengo malo ya le wo fa ku ni ka mi wala nga ka kala ngo o le malo le tua le wo fa mo ku i ngo ko ku Yesu ngale ko ku Yesu e silo uma mengi selo mangi me ai ona wo to tu Yesu ala wala nga ka ke lo se foi famo il malo Yesu. Era il malo le che? Malo Yesu, il malo le che.
Malo fa tailo fe nga takono. Ni ba ko fi sauno. E pe o loka mafofau no loto akuia ile I mea I al kapa karesia I aso I office day ma mea ngi peo se time table vole le fa solo I tato mafofau nga o ka kou ale karesia e fa atumu ele ngang pa ia le karesia I tō tonga ia ka kou ke follow ele tato o langa fa le aso ina ia mawhai no whaamano si e whakua ka ngaka le karesia. O se moni maula e te tau o na malama le karesia ma tali tonu le moni lea le fio le li lona maliu malona toe tu. E pia o kilo ka ike ka koe kasia ke leia usa le ai se vai panoa le tausanga ka kou ke ngofo ai e le au ngua ma se sao nginga ka kou te tapena ina. Awale maliu mali toe tu Yesu pe la vai tau ni ia le fola fa o senga mai le la tato o le fiwa o Yesu le lang so atu mali Pentekoso das to pa ia tino pa ia pe la moni mana ia e karesia il fata weina le ai ma se vai pa no le kai e le ma fai ona sau noa vai fa pe me Yesu o atu ia o tou e fai o tou maso e o tala yatu le tala le lei tangata uma le lalolang pe o le ola na le karesia ona le fa solo au na vai mata wai pe ona fai atu e pensa no pate le ka ko o maliu le ka ko o mai tu Yesu le la ka ko la isi vai mai pe la ona ia le fio a Yesu le lang o Pentekosto Pei o le oa na amata mau ai ngane le karesia. Tupu maola I whato tua tangata. Ia awane soifua mai lele. Mwhanoa. Malo whaftai. Mana yale. Le whasoa. Malo fo sau noa. Whaftai fo mo fina ngat. Ia. E pe an sau noa. Ia le whianga wheltua. Ia. Ona o le karesia katoliko. Ia e ala na kālena e. Ia. Ma vai tau e se tau sanga e savali e ile. Le por kalame o le tausanga atoa e o le taimi ni whanau mai e Yesu. Ai e pe o aso ia lau o fionga pātele le vai tau, ia maisa le vai tau o toi tu, o le vai tau e pati ai le toi tu, pe ilau na iei le balu, pe fitu vai aso le. Ale ia feast day ia, pe whala na iei ia Yesu a ngā lofa mamana I le aso anafu. Au mata le ka lena I le aso tofi lentene. O lau te vai atu iei isi aso le ka lena e option. O isi aso le ka lena e whaamanatu, whaamamatu. Ale tau te iei le vai tau o le toi tu. La so fina le vai ngalea. Ok, loa o le ai whaamamalu le toi tu o le li I o aso tau o mai tau o le mai tau sanga o le toi tu, Easter season. Ia, pe o whakoe whaasfuru aso e mabai ai, ia ne whaamalu e lea whio o Yesu le langi. Ma ngā e toi le Pentekoso. O tapempenanga uma ia. E le whapea o umaro toi tu na mutalo lea. O la so I fu ai le tua. O le ola fulna le kalesia o le tino wha misterio, le tino keriso. La so I fu ai le tua, le alo fulna le ina whai malanga. Whawau. E le o whapea o tulole ngana o matele soifua po wa mai. Whawau pea. Ai au fo e na taimi e fo I se aso whaatunga ina. Mawai le aso Pentekoso la soifua le kalesia. Whaamamalu ai le afio I fo le ngangpa ia I la uso o ai peo le whetalai le ri o le au waru. Lo ka mai winga mai le sosoangi motu o le ngangpa ia le. Me la ye la sole Pentekosto a fio foi lenga pa I ole tolo persona po ipotasi ole tua tama le alu malenga pa I ole la lenga pa I ia ona mai vo le ona fa wa le fenga malanga ole mabai ole Pentekosto ole tastol pa I ila so so tua na vai so a mai le so tua ole tino mal to pa I ole ata mai male poto male to fale kalesia fa tatia e fuanga I
ile amatanga ma le saliringa le kalesia I vaenga fau ai e Yesu na kalesia ia pela ona ia le faatatiaga o le kalena ma le sabalinga le tatou ia nei ama vai lo la sana e toluso ia o le vaitausaga masani tatou fai malanga pea le lausiusi o le tamao ainga o le tua ma na alofa sasa e le uma e le mavai ai fauau e tatou ro lana fanau o le tagata o tatou I tutino mo keriso o tatou suli o lona malo le ala le kaku fai malanga I pea le mawhainga malolo se longa mawai le nei soifuanga a whapena le o na mamori e Yesu e tatou te tasi no molon tamam mori mauai o tatou ngaruenga umalavala ia pine wha mauai le asolena ia o kako me whainga ruenga pe fo na saunoa le tiako no marfantu ia o tatou wau le ono wha tau wa ai wha mai tatou e le rie o le asola ia le kako ki wha mamalu ai po le awa unanga ma le sabalinga o umanga wha pa ia inai tatou I le toi tu o le li sau e tatou le vai pa ia masanga wha fōwai pēi tatou iaso umaso uma I le tamau ainga o le tu e nei iaso kako ki sabali e tau o le vai tausanga o le toi tu o le Easter season o le mana ia nama le matango fie fo e kako ki wha mamalu mpatipatia ka sia I la unga fo ima le ufolfola le tu ai I la ufaitofi e le kale sia e malaulau fo le wale le nuo le tu ai ia lo lolo so malia matango fie matai na I tatu fa ngulung pea o mafofau kulo e filter fo le kaimi umai e fafanga I o tatu mafofau le upo le li e fa sofia tatu mo nga lua fia pe ia vaenga e fia ai pe mafafanga I pe ma tatu savaria makako ke loko pe o tatu loto fatu tu ia le nei vai tausanga tau e le folfola ina o lana ia fa pe fo I sauninga o sakramenta ia pe ona ia le nei vai tausanga ka sia o fa maringolo fingalo la usi ua mali e le umalo fie whalongolo E si vai tau ia neva lau fia pātele o le kako o le sfea sta ua le fia a Yesu le langi I sauno pe lau fionga se awa kako aso telefona e fa aso sa le sa tu afa pe la stofi le pa uia e fa ia ina ai pe ni vai tau ia si sauno anga le fionga pātele o le usauno afa pe pa ula stofi o lo le celebrate le aso sa le wa ia ni vai tau le tatu aso telefona fa sa le fia Yesu le langi so ia e fua lava I le puleanga ia le taitainga le local ordinary e pikopo o le tatou o tele puleanga e whaamalu ala stofi pe apa uai o isi puleanga e whaamalu la sa o tatou puleanga ia o le whinangaro le kupo kako ka maule le aso le afio a Yesu langi whaamalu la sa tatou puleanga o le alau pa ule sa Wow, anga oi kopo fa mamaru ya so uma le afio e Yesu le langi se e pico o le aso Yesu o le aso fa mamaru o le afio e Yesu langi le masangi pa ula stof a lumana I Pentecost ia e fa mamaru sofia tatu pule anga lo ta ma we tu sai male fina ngalo tatu a ke popo a mamaru le sa le lo tatu kale na ye o fa sala la mo fa tau lo fisa o la so sale o tama o ia fa mama o pat patinga o le fo ia fa sa po le so tau malo fafte o so yo le o vanga le fa manga ia ai man le pe on sa no parte le fai tau ngole o le vai tau le ia esa le ese ala ka fa ngolo fai kau ngole ia le funga maka ngafi o le fio mai Yesu le vange dia kuko ai on ngil ka o so mai le mea le fa ngau fo winga ele pe o singalu ngalu ye o toitu o le fou vea ia o le uputa ua na iai le fou e fou langa e fou le mea utu toitu le
O le mea fou le nai le lalo langi ato le talaanga o le whaolotanga. Toi tūle. Le la nginga kako waba ai. I malo. Kako wa ai le akalau ke. Wa fau fale sa ki kele. Wa fau. A wo fo isi fa mai. Ele ola ngisi ni fale sa mangi a mangi. O ia le ola. O haka ngā o le whatua tua o tangata. Nangai fau le mea ngā. Fau le ola. Tato mantu natu ile le fofoang ona manava ile le tu ya aku o le kala le mol mawo yonge ko wa ui ko ona manava tu le o le fonga me nga lenga kapisa fua o le fonga le ya o le fonga le tu ele o le whakuai o whasi kiki fo i e kua i lei. Le te whai atua ua le koe kao fiofi le au so. Ma le ua apostol. La uma. Mai e le. O i Galileia ka kou ki wheloa i ei. Sava vali mai. O le fesili. Le almenga le wheloa i ei Jerusalem mai le meanga koe kua. Ia o le kali le ngā. Lea tātou te whaabua ua le savalinga le ua apostol. Le ngia ka ku ke o malava il tau unga Jerusalem fo le mea na toi tua ile o fea na toi tua ile a le koe kule li ilo loko la le ui ile mfainka ko ngani malama le anga o ia kia o le mangai o le ata le kalesia e wha manatu mai ei pea ma wha manatu mai ei pea no tato wha atua tua e tata longo pea mea na tutupu. E alam tata longo le kalesia i mea na tutupu. Langa o tamao le kalesia nga pupula i hai le mea nkupu. Le amuia le awa onga le. E le se mea ngfuko aoso mai ngei longo sifuru lo sen kuri po longo sifuru sen. Le va. Le la lua afe le. Kala anga o le kalesia. O mea na faye e tamaa na tilo ma. Tilo tino i mea na tutupu. Fasawa i lola ia leo le whatuatua lea. Le whaoloanga la lea le ngangpa ia. Whaoloa pēle ri. E tupu pēle me fau tono le loto le tangata. Lea laka ko ke ola ia. Iyo. Ili se kala fo ilele avangi ai ni mea. O lea li ito tu lea tātou te whatuatua. Ailanga ua mga oka ka fo le ia ka ko ia ka ko ai ngela ia ile sawa social media yo ke wa ku mai ao wa ku mai aka soli fe le mele we tatu fa te fo ne i fe to ai male o onga le wa apostol mata ma o auxilia le kalesia na la tu fatu mai le titi o tala anga o fa o ta ka ko le wo mai. Alo fa. Te io e la ba foi atu le ise me fo i la lo le la. Tasi al me fo. Na o Yesu totu. O me fo. A o isi me o. Io. La o me o onga fa le porto wala nga ke kala ngo me o ngale o onga fa le porto solbona ma usi nga ye. Ai tanto te lola. O name o mai aunga le me. Tasi al fo. To tule o le fo wala nga ele mfain ko ele mfain fa kwa yese silmelna malo fa tak e man tu fo la sa no lo fion patel to so wa tule sa no nga tia ko ka ko wa ile le fia fiola la fanga to tu le fa pa ye le o le fo fo e le seme ya un normal et tout na fetala ile tu le afi ya fo me o le o ame mo afi ai tu la fa pa io le afi fa pa ia ma le sela o paskate o le tu Yesu le fa ka o le tai za ni nga yo pu io le alefa ma le o meka o le amatanga ma le unga wa upu wan nei ma nafi mata hao o upu mana o fofuanga le tu ia la le fo le la ma fo io tu le liwo ma na vale le tua luna ngang pa ia ile la lolangi i se e fo na semana vanga fo le so i fo le o la tatu
Ale la pe ko fa ma malu le vingo le pascate umia no sauni ngo male il fa yang ore le pente ko fo o se o lo fo le la rolang lo nanu apela o afionga le tuana le la le pe o ko le mali il fe ke nga ile o ma ni uno po fete na ya la o ke sianu i tala inga ya ele me o po fa na fo wina o no le o le fa li di unga o tato mun ta ia le evangelion lela o Nicodemo se tangata fo ia Milton o se tasio le auto fit se fulo Sanhedrins o ia foi le nga abelanga mau fai se fam sinonga ton a Milton mo leli ina ua ia inga ia kongo tau pulenga le fa tula fono le lang sa wa sia Yesu le po ale nga fa pe ko le o foi le ngol o ko igale e fa pe atu ya Yesu fa fe no fa ola ina ai ye Nicodemo pe fa ola ina una tau singa polo ina ale sa no Yesu ale fa na fo wina o le vai malenga pa ia vai la le malenga pa ia le fa pa ia po la stofi o ile la stona le la fa o ngala le mafua ya le la a veces se foi va pe e coi fa nga fo nga ka ko va pe ma ni ko o fa fen coi fa nga ma ma na volutina o mo fa nga ale sa no Yesu e sa e lua o le soifua mai nai le lo langi le lawalo lo tina ma le na lua e fa na fo ina o le vai ma le nga pa ia e te salamo ma e fa ma nga lo me uma ia fieto ale fo lo tanga e te le mo fa mi nga kalsia le winga na fa na fo ina un kau fa mtala o le fa popo ki ele manga i ole upu le nei vai tau sa vadia ko ikia winga kusa uma le fa wo wale mo le na le va so ato e fo me uma le lo fo le tu fo tangata fo i lo ka ko ia mo punga mang fo le so i fo tu lo ele fa tu ia e ka ko ke patpatia fa ma maluma so se mea o ia le fo o le tu le ngai fo ia so malo na lo fa ia ma le so i fo le tu mo tangata ma lo fa fta sa no ni aso ne fia parte le ma toni il vai ma ya wa lo ka ko ki kilo potato so se kai mi am so se aso o se le misa o Yesu le la os e fouro na tino fouro na toto le tato titalia me o mai o sa no e la ua e le parte le fia tiako e fo uma wa o Yesu e ana ia e pe foi lá fa longo matou lá uma foi se matou foi fia ti le na sa no o Yesu o fo tato ta su le tino malona toto ia so uma o le fo le na mo tato o le tato fa o tangana o le fa tu tuanga le na o le o ke sia ai messia tato e kalesia ele la se me tua i la ine na o me fo uma a me fo e pine fa ba Yesu tato fa ma lo fa fta ya salo le o bon ma sa no le fe mo ti akono ile va en ale ai manua le tau te le ima mau e se male mo li paskate la o fe mo patel o fesil ona o isi falsa Pena Paula le taimi va ai ele moli paskat. Man le taimi pe a fai se baptisonga pos baptema. Ai fa nga le moli tu ai fu le il tu spaia. O isfalsa. El wakul moli paskat ke sa salol kamale ele to fa nga ina la se sto nga moli se. Sa me so fin nga lol vangat. Il fa nga ina moli paskate mal moli ale sa fa nga Pero sa ka ko asia foi fa so ele va ta o le se ngo mo li fanga ya e pe von tato talai fo i proclame o mobile na ta sanga o le fa no fo li nga pe o se va nga o se parallelogy tal suanga na le upu o fa o fi tato tono misa tu malanga ia o le misa sa ye o fa tino i tato le fo ia nga nu ai wa ve fo ele mo me o kele ai fa ilonga fa ilo kele symbols o le mala mai o tu spa ia
o le vanga ko mai mo di lungo la tale o le mala mo fo na ke riso o le tangata o le mala mo fo ke riso fa so so tu ele lo fo le ri a o ka ko fa nga ma le tele o simples o le mori sela ya pe wa ave ai lo ka ko ko o le mori sela ka wa o le taula inga le o fa ngo fo ri ai le o na o se fa lo ilo ai e ave o malo tatu taula e se sela o fa ngo fo ri o se me fa popo mo rio pascate e tu mau fa va ele como suir tangata ele tau fon fa nga ina le se menga lu ku sa pere se mo rio se fa no foringa bola va tu spa ye ave a ole mo rio pascate ole mo rio le o yesu to tu e tau wana tu e pe ina lu mo le tale e lo lu mo pulela o lu mo le tale o ta fa la tale na tu ele nga le vai tau sanga to ale nei o to tu se ia umal pentecoso ona te ulo foi lo le o mal vai te nga pe o fai lo ilo nga to tu o yesu pascat ia ai la ia mo me tu lo foi ia le so foi ile i me o maliu ma baptison ona fa nga ile ia mal mo le pascat e fa nga ia e pe o le se senga nga ta o te la mo le pascat ia ai long ka ko fa ngo fi ngi fa ka sin mo le pascat ke mal le sela le o fa ngo foi nga which is ele se kawa kelo mori le o fa ngo foringa la ya tato wala va yema mori te le mo tu no le o mumu wala va fo tanga tale ana mo kuspa e fa nga ya e pe un me fa popo al mori al pascate ta hotel la fo nga fa nga paptisonga fa nga maliu o le to tu e su le fa pa ir po le la fa ngo to tu e upunga pe ngo ka wo fo tabone ya le winga na le mori pascate o yesu to tu ya pe yo e kuai lu mole o le ale tale ele kongo ba se malu mona tale le ale fo nga le nga fa ise so te umai fa nga ele tu pulu mali ise so se misa e ka wan fa ise so te mili nei ono yesu to tu ama vai fo ile yo nga ke fo ile wa fa nga sakramit ya pe o la udea so song ya fa tai lo fe pa tel salo tu langa le i vai nga ai manua le o le fionga pa tele fa excesso sa fa ngale me ole pulo pe fa ngale pulo io ese ko nga excesso yo saúde io ya si sauno ele fa au sistem au la ulea tilo o ka fa mangol fingo ka ko iseso ma ngayale fa iseso le iseso elwa ele le nganga le iseso elwa ele ha fa penale alwa e le talo male si ya ia ai luakulo mal kamale o fasisel e umal nga ai mawa kongulala ia oile usol kam o ka o makua falu kula male pelo ka isuaku ia ba ke le mal fal ia male faalo alo lava ila uiloa e tau ona fai le me ole saminga a vole fai mamang ili va kuangi sela e fa pupusa ise mea la hele ise soe ole tangata e fai taulanga lelei alu sa ili moni ma avele mea moni luma i tangata la tuk te whaonga ina langa ole anganga ole mea ia lua ele asu e fa penale lua e ole tanto talo ma tanto ole olenga ma tanto vi inga ile tua ole winga lea ole isesu ia aluaku e fai ole ausa ole asu vale folele ai uma ka ba ko ngalu lu menga ka mai kan mi sai fa kau kapili awala ngai ko alora nga ol mole ole sela ka pe lo malala le e fa nga e kasiasi nga kama i mata fi tutua e alu le po ako ol a ole mfainga kupul menga wa kang ma yele nga o ole mo me o sela la ye ko ole nga ole iseso a wo ye lua ko lo mala nga o nga ka pe ko ba ko fai mel ka pili nga
kulpulo ngai ka mai ki fafu ia pe o te italia ia tai lo tele ai o la ule tilu o le a kau fa solo o email a kau fa solo kwa inga pe I ka alu ye al kau kai o le mea ia o le kau kai a wo ko vai ia ka ke fa lo foi ai o kelelo ya pantele o la to tele ina fa ngai ai le o foi le te ia usa mai la mo le asu le sela e ke mo kwa fa longo ku mo kwa kangi o makama o le mawale nganga le o le ise solo manongi e loa e fa le saule lang e fa upu e isi o le fa kusa i le saule lang ia saunga kama o le nga mo suwa I o lava koe ba koe ki nga inga ma ki o kapiri fa o ma le nga o le sela le ia kako ia ka ilo ia a si sa no pele fe au masalo ko fatanga ikusole Sao no niva sa mga fianga tiako no maka mo fie kusole ole ise so yo le taua ole pe fa pa ia va ngol misa maltato sami ole fa nganga fo la tanga te mi ia ole tu sai la mare pe la on sa no sia wa fa nganga no sela pe ole ise mama wa pe ole afi male o le tafi to le aso ai ke wa ia na tupu me fa peni ia ono tātou wa kau ke le mata la ta penango me sa minga le kalesia awa aso ia sa pinga fa o har sela ia sa wa o aso le ia le uta mo fai ia fa kaule meli se so wa sa e tonga ta eu isi fai ngara tātou te fai ia tāru sanga ne tātou tangata au lotu fo ia malanga pa wa ngā le oso te au mai o pusa I seso ia kai lole ia wa tele ma e fia tangata mai wala fia le fe o la total la ina mo awaso ni tato falolo ia ska mai mea fa pea e uma ngeli sa winga kas e ruasu limita lao a kan mea a si fainga lenga taru sanga tato kalesia pe o la to woso nga fia se o mai mana to malanga mai ai a fa ngala ia wa e foi la sistemi pe la me u tanga luenga ia ska fo ngo mai su I seso ia pe le nganga na tangota me ai o ta pena le ia o tangata ma tatu savinga fai kalesia wa fa ngai no va ngai ole mamalu sele mamalu o fa nganga ole asu pe o la e fai melo tai ifo pe o la fa pa ia mele mamalu tato le nu o le atua te bine pe o se fa manianga ia e o foi la e meu maliu fai peponga fa nga men pe o se fa manianga la wa au mai se fe au ile I seso mo tangata au wale atua Malo fa tai ia salo la no le mo le fianga parte le si fa manino le vaanga wala nga o tele ai ole mele mana o mia ele utal misala to tau nas ia asu le tutulo asa beso fin ngalo lo fiang parte io malo ole ke le kulpulo le o kawai ngi u fa nga ia o sela o ping popo ia mamalala wo ia mai o mai ile ku ngo fo lo pole ia nga mai la ku ai nga umara ia masasa o mai lungo le alkale mamu ia mo ai o ipu malala o nga me ai le tsauna fa ngai so me fa foringa ia me e nga tafo ile e mana vai foi fia o mana vai cha kono mana vo mai cha to le ta ele le asu mo le sela o la wai longi ele ka manga vai nga ele vai la nga ko mo sela ele ka manga vai nga fia foi mama tangata ele ka fo la manga vai nga la nga ya linga nga se sela male ises ala okay ali se so tu sam su nga fo mai mala ko fa maungi ngi ba ai o le malala palangi ai mo ya ka ai
o le whaetetenga ia. E kauanga awangi I whaanga ingangi me whaafōringa I lunga la tali. Whaanga pēa ia o le malala pālangi. Ia. O le ke lau ka meke marosi ke le arifia popoko ma le whakanga. Whika sui mea ngō ma le loa le whaiwhia. Po tia kon, po se so. O ke nga o whaasafo e mātou I mtanga. Ea mailo ele asu kan koe kuriko. Ka kianga o kulpul pe ako le lo whaanga kulpul. O le whaanga ina. O le angale o le asu. Ea pea o kuwhengi tuai. Ia bialo luto le li maua mua ela kaulanga ia manongi luma o le tua la kaulanga o le alanga o le asu le kafunga I uloma la ka o le ale mangu o le lafu e mai susungu e whailaka ia o whailo le taulanga ia si ia I lunga o le lila mai luma o le tua la ia manongi la ka kaulanga ma mea whapenga o sau wai le mwhapai whapenga pe o le winga ngā le lai whaanga I tātou ia o ngai e wholonga winga tāwo le mamalu male e le keke foi whai e le kālesia mwhaonga o le tūlanga na o le manavanga le tua e kusa malakaulanga mamoli le ali e whapa ia msau e kako whapa ia e pe o le tūlanga na ai o le kulpulo ia male I seso e po le ale tau e kamo whai pe e whaonga ia vaenga ia o le I seso mo ia male malala pālanga le maua umengi fale uro le foi maua le fale uro tātou kālesi e whaonga ina ia le leima tau tāpinanga ma me umai whaonga I tātou sauni ngā luto o whaonga ina me whafori o si kai mea whape whaonga ka kela kusi whare sa whaonga ia malala ipu la o kai lo so e ka ke fifia fo le kai me sa sau mai ke o fere leima ni malala ipu ya kai kai me sau o ki kwa me ya la iku e lo au bea fo ia lo kan misama tulanga fa pena ai o tulanga na le pele fautuanga fo ka ko fatino pe sauninga le kalesia pe ona ia tatia yo I pumalala malala fo fie mangisela e lo ngi tulanga matango fie ia vaenga pe I ka ko ki fai mea fa foringa ile tua mangi me fai fo ile ka ko ala ia I vaenga tawo sauninga le kalesia ia ina ia matala whamanatu ia le tāua o le malala pala ia male I sesu o wal koe whaafifilo ia le I sesu male sela I le se mea whitau I le nā mea o le whaonga o sela ma ngā mea sabsalu ia o le iloa ma le o le whaonga ina e le na mafuanga le asu ai le whapeo fo la mkwaku wa se e kafure le afi atoa te I se I asu ia o la kai kalea Mahalo so aku laka tai lava mo sa nanga le ofenga pantele manatu ya o tau le foi maltatu taimi ya o le mele ya e moliatu fa tele le ofenga pantele e foi le ofenga faltua me se le ofenga te akono fa tai mo lo tu taimi ya e me se foi o fa so tau ile de yaso ai te tolunga o le tato por kalamel na mo le so ya me se foi nei va yaso to fa manatu o lo mo pel tanto ka lena I le ofisa o le puleanga ia ona o leo o sa no nei le fionga patele o le ta maule le famana tuin le fio o Yesu le la ile sa ai ono to tele o la to ele o ale mo tanto ka lena ia e silsila ia so ia me se aso fa mal ia mal fa nga so lo ka lena ni to sang ai tatu to felo ai vai as fo fa wa winner tatu por kalamel nei manuia to en le so fo